ladies and gentlemen, welcome again. Mwese mukurikira TV show, turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu biba bitandukanye tuba twabateguriye. Noneho rero topic twazanye niyi iratwika, ni topic nziza ni topic ya industry nyarwanda, abanyarwandakazi bakora umuziki wo mu Rwanda. Umuziki wo mu Rwanda ugenda utera imbere muri ibi bihe turimo, ariko abanyarwandakazi ntago bari kwigaragaza cyane uko byagakwiye, ntibagenda bakora amakoraba, ariko uko biri kose ntako baba batagize, baba bagerageje, baba bakoresheje uko imbaraga zabo zingana, dore ko mu gihe cyashizeho banitinyaga cyane. Abanyarwandakazi barimo Marina, Aline Sano, Bwiza, Ariel Ways ndetse na Butera Knowless. Nkeka ko ari bo banyarwandakazi bazwi mu muziki ndetse bakurura imitima ya benshi, bafite ibigwi binini bisa n'ibiruti by'abandi. Nibo tugiye kuvugaho rero. Byagorana kuvuga ngo ninde urenze muri aba, ari Marina, ari Ariel Ways, ari Aline Sano, Bwiza cyangwa Butera Knowless, ariko buri wese bitewe n'ibigwi bye abamukurikirana ku mbuga ze kuri za social media, ku ma platform yabo yose. Donc ugendeye ku bikorwa byabo, indirimbo bakoze, views zagiye zigira, ushobora kuvuga ati ninde uyoboye abandi ukurikije indirimbo, igihe zimaze ndetse n'ukuntu na show bagiye batanga mu myaka yagiye ishize cyangwa no muri ibi bihe turimo. Tugiye kubakorera top 5 rero, top 5 y'abahanzi nyarwanda, abanyarwandakazi muri aba twavuze barimo Ariel Ways, Bwiza, Aline Sano, Marina ndetse na Butera Knowless. Turababwira kuva ku mwanya wa 5 kugera ku mwanya wa mbere mu muziki wabo. Turajya tubabwira indirimbo zisa n'izarebwe cyane bagiye bagira, tubabwira igihe zasohokeye n'igihe cyangwa se igihe zimaze, tuvuge n'abasubscribe bagiye bafite. Kuri uru rutonde rwacu turahera ku mwanya wa 5. Tudatinze rero, reka dutangire urutonde rwacu, tubakurikiranye guhera ku mwanya wa 5 tugere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 5 rero twahasanze uwuhe muhanzi? Nawe rero uratanga comment bitewe n'uko twabikoze, nawe utanga comment uvuge ati se urabona ari nde muhanzi waza ku mwanya wa 5, ku wa 4, ku wa 3, ku wa 2 ndetse no ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 5 twahasanze umuhanzi Marina. Umuhanzi Marina rero ni umuhanzi waje afite platform nziza, agaragara neza, ijwi ryihariye ndetse araza arakoma. Uyu muhanzi rero akunda no kugaragara yamamaza, dore yuko hari ishusho yarazanye mu muziki. Hari indirimbo rero yagiye akora, katubabwira indirimbo nk'eshatu yakoze zigatwika. Yakoze indirimbo Onanana, ni indirimbo ifite 1M view, ifite miliyoni, yarebwe n'abarenga miliyoni ndetse ikaba imaze amezi 7. Uyu Marina rero afite indi ndirimbo ya Marina bita Ndokose ya Marina yayikoranye na Yakibenda, ikaba yararebwe n'abarenga 391 hashize amezi 3. Urumva ni indirimbo yavubayo. Iyi ndirimbo ni yavuba, imaze amezi 3, imaze kurebwa n'abagera kuri 391. Hari n'indi ndirimbo yitwa Shawe. Iyi ndirimbo imaze umwaka, yarebwe n'abarenga 1M, yarebwe n'abarenga miliyoni 1. Marina rero akaba akurikiranwa n'abarenga 79,900. Ubwo ni nko twavuga ko akurikiranwa n'abasubscribe 80,000 ku rubuga rwe rwa YouTube channel. Niwe uje ku mwanya wa 5. Tumanuke ku mwanya wa 4, Aline Sano muramuzi, yagiye acara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ukuntu yatangiye aririmba muri korali, ariko aza kusanga sibyo bintu bye, aza mu muziki. Aline Sano hageze nawe yatangiye gutwika, no baracyatwika, abantu bakunda kumuvugaho, abafana mu buryo bugiye butandukanye, ariko ntibimubujije kuza ku mwanya wa 4. Aline Sano afite indirimbo yitwa Biryoha Bisangiwe. Iyi ndirimbo imaze amezi 4.
maze amezi ane isohotse, imaze kurebwa n'abarenga 964. Afite n'indi bita Say Less. Alyn Star yayikoranye na Fikfa Maker. Ikaba imaze umwaka umwe, imaze kurebwa n'abarenga 2,200,300. Indi ndirimbo yakoze yitwa Boo and Be, imaze umwaka umwe, imaze kurebwa n'abarenga 1 million. Uyu Alyn Sano akurikiranwa n'abarenga 105,000 ku rubuga rwe rwa YouTube channel. Akaba ari uje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turahasanga umuhanzi Bwiza. Umuhanzi Bwiza afite indirimbo zigiye zitandukanye, harimo Exchange imaze umwaka umwe, ikaba imaze kurebwa n'abarenga 1,400,000. Afite n'indi bita Nobody yayikoranye na Double J, ikaba imaze kurebwa na 1.2M, 1,200,000, ikaba imaze amezi 6. Urumva nta nubwo iramara igihe kinini cyane. Afite indirimbo bita Ready, imaze imyaka 2, imaze kurebwa n'abarenga 3,300,000. Afite n'indi ndirimbo yitwa Wibeshye yakoranye na Mico The Best, imaze imyaka 2, imaze kurebwa na 1,1,500,000. Uyu muhanzi Bwiza nawe yaraje mu gihe gitoya, aratwika, abantu baramumenya, baranamukunda. Gusa nubwo atari kugenda agaragara, ariko afite ibikorwa bye birivugira. Izi ndirimbo nubwo atari nyinshi, ariko zagiye zikundwa cyane. Ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzi Ariel Ways. Ni umuhanzi nawe waje arakoma. Ni umuhanzi ukiri muto, dore ko muri aba bose ari we muhanzi ukiri muto, bivugwa ko afite imyaka 24. Abandi bo bagiye bayirengejeho, ariko Ariel Ways ni ukiri mutoya, ni umuhanzi ukizamuka cyane, wanakunzwe. Uyu muhanzi Ariel Ways akurikiranwa n'abarenga 226,000. Afite indirimbo zagiye zikundwa nka Wowe Gusa, imaze amezi 2. Iyi ndirimbo iranakoma cyane, kuko niyo ndirimbo muri izi twavuze imaze igihe gito imaze kurebwa cyane, imaze kurebwa n'abarenga 1,100,000. Afite indi ndirimbo yitwa Shayo, imaze kurebwa na 1,1,200,000, imaze amezi 11. Afite n'indi yitwa You Should Know. Indirimbo Should Know imaze kurebwa n'abarenga 2,500,000. Ni indirimbo yaje irakundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse ikaba imaze umwaka, imaze no kurebwa n'abarenga 2,2,500,000. Afite indirimbo yitwa Good Luck, imaze umwaka, imaze kurebwa n'abarenga 1,1,300,000. Afite n'indi indirimbo Ariel Ways yayikoranye na Juno Kizigenza, ndetse ikaba ari nayo ndirimbo yarebwe cyane ya Ariel Ways, ikaba imaze kurebwa n'abarenga 5,200,000, ikaba imaze imyaka 2. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwuhe muhanzi? Umuhanzi rero umunyarwandakazi uri ku mwanya wa mbere ni Butera Knowless. Twagiye tuvuga baba Ariel Ways, Bwiza, Alyn Sano ndetse na Marina. Nibyo koko Ariel Ways arakunzwe cyane, yaje muri generation ishyushye, ndetse ni umuhanzi ukizamuka, ufite indirimbo nziza cyane, kandi afite n'ijwi azi kuririmba, akurikiranwa n'abarenga 426,000. Ariko Butera Knowless nubwo atari kugaragara muri industry cyane ngo agende yinjiremo kubera inshingano abafite zitandukanye n'iz'urugo, ariko ntabwo twakwirengagiza ibikorwa byinshi uyu muhanzi Butera Knowless yagiye akora. Ntabwo twakwibagirwa platform ye, ntabwo twakwibagirwa ko ari we muhanzi w'umukobwa wenyine watwaye Primus Guma Guma Superstar, igihembo cyatangwaga na Bralirwa. Ntabwo twakwirengagiza indirimbo z'igiswahili, amakorabo yagiye akorana n'abahanzi bagiye batandukanye. Butera Knowless rero akurikiranwa n'abarenga 232,000. Akaba afite indirimbo zigiye zitandukanye zarebwe. Uyu muhanzi Butera Knowless afite n'indirimbo itaramara igihe kinini, maze ukwezi kumwe isohotse, yitwa Uzita, bimaze kurebwa n'abarenga 416,000. Afite n'indi yitwa Oyasha, imaze kurebwa na 1,100,000 mu mezi 5. Afite izo ndirimbo zisa nk'aho ari za vuba yakoze, ariko afite n'izindi nka
uwo uzakunda imaze imyaka 2 imaze kurebwa na 1,200,000. Izindi ndirimbo za Butera Knowless zimaze igihe kinini nka ko nashize imaze imyaka 8 yarebwe na 2,200,000. Teyamo yarebwe na 3,100,000 imaze imyaka 8. Ujya unkumbura imaze imyaka 7 yarebwe na 1,100,000. Uzagaruka imaze imyaka 6 yarebwe na 1,100,000. Gusa nubwo zimaze igihe kinini ntabwo twakwirengagiza ko ari umuhanzi w'umunyarwandakazi kandi ufite ibigwi birenze iby'abandi. Nubwo abandi bagenda bazamuka ariko kugira ngo bazageraho umuhanzi Butera Knowless bizabagora. Ukurikije ukuntu bano banyarwandakazi b'abanyamuziki bakurikirana, ni nako bafite ababakurikirana ku mbuga zabo za YouTube channel. Dukurikije ukuntu bakurikirana, Butera Knowless niwe uri ku mwanya wa mbere akurikiranwa n'abarenga 132,000. Ariel Ways akamukurikira afite 226,000. Bwiza waje ku mwanya wa gatatu akaba afite abamukurikira bagera ku 160,000. Aline Sano akaba afite abamukurikira bagera ku 105,000. Marina akaba afite abamukurikira bagera ku 80,000 by'aba subscribe. Nguko rero uko dukoze urutonde rwacu rw'uno munsi rw'abahanzi b'abanyarwandakazi bakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakunzwe bakoze n'ibigwi bigiye bitandukanye mu muziki nyarwanda. Nawe rero ushobora kwandika comment, ushobora kugira ukuntu nawe ukora top 5 ukiyandika muri comment hano kuri Christmas TV show. Mwakoze kudukurikirana rero, tubonane mu biganiro bindi. Ciao ciao.